Opština Sokobanja dobila je novu donaciju od Stalne konferencije gradova i opština. Ovoga puta isporučeno je 9 računara, 6 multifunkcionalnih štampača i jedan veliki kopir aparat. Pre 3 godine smo dobili za transparentnost u radu uprave, isto je bila donacija koju istovremeno nagradu daje Ministarstvo državne uprave i donaciju u IT opremi daje Stalna konferencija gradova i opština. Ove godine smo kroz program Dobre uprave dobili nagradu za mere socijalne politike. Svi znamo koliko se trudimo, pogotovo oko prosvetno-obrazovnog sistema, oko stipendija, oko kupovine besplatnih udžbenika, oko nagrada dece, oko stipendiranja studenta i stipendiranja srednjoškolske dece, oko porodilja nezaposlenim kojima dajemo godinu dana dohodak nakon porođaja, zatim niza socijalnih mera i ove godine je to prepoznala Stalna konferencija gradova i opština i Ministarstvo državne uprave i upravo smo dobili 9 kompjutera, 6 multifunkcionalna štampača i jedan veliki kopirni aparat koji je stvarno bio neophodan za svakodnevno funkcionisanje lokalne samouprave, a od Ministarstva državne uprave smo dobili nagradu od 1.850.000 dinara, koju ćemo naravno upotrebiti, opet kažem, u cilju poboljšanja mera socijalne politike, a to je kupovina, što se učenički parlament izjasnio, poslali su mi zvaničan dopis, kupovina ormarića za sve osnovce u našoj osnovnoj školi. Ovo je druga nagrada u poslednje 3 godine koju Sokobanja dobija kroz program Dobre lokalne uprave.